Indoda yaseMpumalanga yelulama esibhedlela kulandela ukuhlaselwa ingwenya emfuleni uMlumati. uAlex Masingo oneminyaka engama-67 ubudala wahlaselwa ingwenya osukwini olwandulela uKhisimusi. Akaqala ukuhlaselwa ingwenya kuwo lo mfula ngo-2006 wahlahlela ngocelemba ingwenya wayibulala. Unenhlanhla ke ukuthi aphile. Lokushisa lokungeduli kwalokwemukelekile kwende Alex Masinga wahamba wayobhukusha emfuleni lonetingwenya. Usita senda njalo yabe imbamba ingwenya. Le tinyawo tayo taka left si tibambelele lengulu yami singikhonile ku kala ngaleli inibambelela ngikhipha sekukhipha kwayo ngajikisa tanga tami ngihlohla lesiyandla la kulingwenya ngayijova sengawa mina so kuwa kami nayo yiwa lekelele kathi se ikhiphulile linyama yami se ngiyibuka ngamehlo. Linani lebamvu labamitako uma babhukusha emifuleni eMpumalanga liyenyuka. Lelilanga lelishisa kakhulu ke liyimbangela lenkulu yaledehlakalo. Bantu bayanxuswa ukuthi balwe nalesilingo sekuthi baye kobhukusha emifuleni. Inamba lenkulu yebantu labamitako le nganga 40 plus. Now compared to last year 2018 we had 30, which already 30 itself we problem ngokwakhe. Tifundvo ke tekubhukusha tingabukeka njengento lento abantu thite. Kanzi ke wonke muntu kumele kube into la yendako ngekusho kwalabasemagunyeni. Imifula leminingi ke ehlanzeni leMpumalanga inato letingwenya. Letingwenya ke atsiyo ingoti kubantu labafana na Alex Masinga kuphela nasemfuyweni diphenze tibe ingoti. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te SABC eNkomazi.